Abusianfo yemo bibia akwaba bi mfamra de pa TV eso bomade ye wo live wo YouTube fa comment fafa ho ene nkomotwetwe no eye nkokonsa ekoso wo social media no eso na feso eye beef kese ekoso eye between Naana Brown na feso Diamond appear no mu ye na fofo ye pa wo ene ya me no wo ekasei omotwa mo ho omukun wo social media no eso ene we ba no abebo no nyonko achi sanso na we so ba na ne obobo no nyonko achi mame nko ensem no so straight emfa emawa na nse ye nyina be ka ye fia Schwarzenegger eye video bia na wadwudwi kente a chese wo share ring ni ade ye so akwakwa ware eye ohene bi ama ohene nkra ma no eye Prado bi so wontwi ama odi tornado ade no ho abaji ma fia Schwarzenegger so wa prank eye tornado ye nyina ye be kai eye sa story we Naana Brown ene eye Diamond apia eye namfufo nti Diamond apia efa ho kodi ho kokonsa ede kire eye Naana Brown ene Naana Brown a drop audios ede agu ho ensema eye Diamond apia aka ede afa mafia gang no ho me kire Tracy Boache Mizbe wom sanso na kokonsa blogger yi elka ho Zion Felix eka ho ene kofo bebre a kire se omo ho nsem Diamond no akodrop ede ama Naana se Naana eye video na se oni omunya ntokwa de a ene info nie fa twa omadapa we free info na kire se Diamond apia ede ma eye Naana Brown ene Naana Brown ntokwa ne si ye no ene audios ne de abusuanfo drop bi ankasa ne enkotie emra yakoba abedwafo atena ase ne de ho nkomotwetwe ede abrel ese nkonkon sanse celebrity bi di ne birthday yo posti ni pan entimi na nbe na me so posting gege na mza na since when na nkonkon sasa de so posting gege na gege no ye kan celebrity sa ye kan ne kan ho ana my am still sa nse ona me unse se ese kwa mi amomo nso kotena tena Peace FM we share no ena papa mo nso ko sorry for posting wo omo page ya am say get we so almost so na so papa obi ono betina Facebook so no oda confirm ya bi ni ho anwan ya ma buduma asene ya na mo so na so say can you imagine we get o ma mo yes ene hwe me say nkonkon sanse celebrity bi di ni birthday yo posti ni pan entimi na nbe na me so posting gege na mza na since when na nkonkon sasa de so posting gege na gege no ye kan celebrity sa ye kan ne kan ho ana my I am still sa nse ona me unse se ese kwa mi amomo nso kotena tena Peace FM we share no ena papa mo nso ko sorry for posting wo omo page ya am say get we so almost so na so papa obi ono betina Facebook so no oda confirm ya bi ni ho anwan ya ma buduma asene ya na mo so na so say can you imagine ngege eno ma na interview no so we ngege na o ma mo yes ngege eno ma na interview no so o hwe ni nyina o twetwe tornado se wo dia be me se efia no aware secretly bon person do abeto abonte na se papa ne Prado na no ana takrade na okoye donation ni nyane no otim entimenti yo mo ma me ngege mo ni tankwasi ampafo na aheda etwa ho ne pe no minim so ahwe full interview na mewe o YouTube na mde asende na wo so etwa part na o twehwe mo se wo de abegide ende no o show ne ring na o so de ho na be post say you people are in pain Matiase we ngege na o ma mo yesa ngege eno ma na interview no so o hwe ni nyina o twetwe tornado se wo dia be me se efia no aware secretly bon person do abeto abonte na se papa ne Prado na no ana takrade na okoye donation ni nyane no otim entimenti yo mo ma me ngege mo ni tankwasi ampafo na aheda etwa ho ne pe no minim one said ma ngege Diamond nim se mo ye nkwasi ampafo Diamond no nim se mo ye nkwasi ampafo amobra just that no na akere no me bro no style bi and I say what di mirika di so abetamo and amamomo so no so ono nim sa mo no mu ya amobra ono akasa waka so Diamond akasa waka onim sa mo ya amobra onim pa sa mo ya amobra this full interview na mewe o YouTube na mde asende na wo so etwa part na o twehwe mo se wo de abegide ende no o show ne ring na o so de ho na be post say you people are in pain so wo we are smart
enunti ena we invite me ufie da na me no na me house ebra me fie me ba ufie da won se waji mi pa won se waji mi pa adia me na me pese meye en we push me ma meye na ye be ye pa because I feel na me dey was start it Diamond I feel na me dey was start you the moment I mean so waji mi a won yusu wadwen no ene me be kire wo nyansa efisa waji mi pa wadane akokọ a udidi wia odi wano eprapra form Diamond also Woyɛ smart into upon all your smartness no and obi a won pesa wo be kire ufie because you feel say wono wo we unjini ni you feel say wunyimi ni to you no you don't trust me and until one ufie da okay won't trust me na one tell me ufie da no out unim say ba ufia se me ba be ku se me ba be ye odan no but o trust me ebedi wo me fie more than once for years what did you wo me fie for years nipa na won't trust no but what did you fie for years ada ni fie nyina but nipa we won't trust no wama unso ama wanom but nipa we won't trust no where is the smartness that moment be so where is the smartness what smartness that be be so ufie me baje den obi enu se me your ba warefo me ni adaje oba warefo me ye atuma do I even have the time say me ba abesraw me na me oba me fie kura wan kasa hu se me ho kire me kita nkwala mi ensa Diamond me be dey wo fie me be ye den e wo fie I'm asking you me be ye den wo fie me di wo fie ye den me be bi ma no ebisa wo say me pese me be sraw da maka cho say me pese me ba wo fie da won try wo twa me ba wo fie be den me any time oh and you know it wouldn't say me na brown me any time ah me be sorry say me ba wo fie na wo fie wo na me ba say me be ye den cause me sorry am de ade ya me hwe nkola me kita akol abodoma me ja me kunu ho oba worry for me ja me kunu ho abetena wo fie dey asa na me no beka wona sorry aba me fie wona wo sorry aba me fie wuti me fie 24/7 wo fie papa bi wo simu enkada on wo enka wo na beka sa me wo be wo party ya wo birthday ya ye how many pa ma o wo na wo sie fie ni ya wo enso na wo na wo sie say we see 5-star house say 5-star mansion or whatever you call it now so want to Diamond say me ba be disgrace you na me ni we sa entokwana me kono mu firi mu wonim say me ye Instagram live me ya kra me nim how I no me ye wie kra na ma delete wo wonim say na me di magro di bet na Facebook Diamond appear I know say me na me nim say wo 48 years I am me na and I Diamond appear who were 40 years Diamond brana be makola ben and I didn't about choose why he said a ya ba akola bodoma ben brana be chrim ben no na wo sia so aware wo no brana be chrim so be ma ben and kola na so dem be gu Instagram whatever na utu kwan no brana be chrim so omo ya wo de so dem say me no want more than 30 years you know say na obeka say you know me no you know say me too I know you Diamond you know I know you Diamond appear you know I know you brana be chirem
Uwani wo. Audio billionaire. Billionaire. Any boss lady I want nama. Na 100 cities important na ne bagim. Kwasia. Oba mi fie. Na sa ma anto aduane ama wen. Ma nya aduane ama wen ni a. Me order aduane di misika tua. Me a mi kase yempie kra. Me na me di misika. O sikeni boss lady a. Oni obi pie ni e cha 500 cities a. Wa ama ni bia na ne buofu. Unfi wate. Unfi wate. Omo abe dwa wanu ma kiro mo na wuga. Me emfasa akwasasem ne mam so. Aboa. Se me ni kunu ya obra. Wa boda mu ni obi obomra. Uni obi ya friend se wa bobra. Da mo bibi saw. Ya ka so obi abobra, uni obi abobra. Afa na me de wa sha ase o. Saw si wa jimi. Saw si wa jimi. Afa na me de wa sha ase. Ya ka so obi amobra. Me expose you rough. And you know I can expose you. Kwasia. Me expose you blue black. Wait me de wa sha ase. Ya sha ase. Saw si wa jimi. I don't know me comment talk. Na wa ba be si me ntokwam. Na wo kwasia ba wo mo brother. Adwuma ben na da mo we ye. Adwuma ben na we ye. Wotumi nya me boa na kodi hu na obi di hu ma ye hu mo bo twa first class mawa. Sa first class no wotumi sesa hu more than 5 times. You know say me na me. Eye me kwa na metumi de fela aba bonten. Wotumi sesa hu twa pictures for first class more than 5-6 times. Utu kwanya, utumi twa pictures more than 30, 40. I will man we do phone. Usi me tu kwan. Now the back one. Now the back one. I say na utu kwan. Frog me. What me obi to say me. Can come. Obi to say me na bra. En ka fo nkwa sama. What Jimmy wa ho e. Wa ho ya enye fe. That wa oh yeah nya fe me say so mo say me nya di enti ye me gu me hu fi na fda for me chi me no so mo say me no na me man ka me secret and tell that e ya nwanwa da realize say me ye ku e ya nwanwa da realize say gene organic foods ye me dia e ya nwanwa da ye who taste a glitz and glow skin product e me dia wo ye fun wate wo ye fun mo fun so fake me say me pe na metimi expose that one appear. Me na mikita wo fela wotu we my friend say me ya wunua me ya wo ba me ya wo maame me ya wo bibia you don't have any kwasia ya kan ka wo so be ka bi won obi e be di matam wo so be di matam wo podam ate kwasia o me ka say wo fdi na me de ababeto wo di akova me no eya wo de want me ama meka ya ba ya say me nku say me nku nye no. Now, better say this cream is made factory made. Was ya? Why could not the factory made? Why could not go see a fee got him? We have for what me say a friend of me was last year. Me go class aba. Say me pour me lectures. I me know. Me so be Jimedi. So what Jimmy? Was ya ba? I be John be fake life. Why they living fake life? Say why they living fake life? Say what do you have, Diamond? What do you have? Ye child picture. Who say a friend said in quantum ball piano, essa saloon. I have one nail side better. And you be crying and be defend you. They defend you, can't be defend them out. Who feel what it? Kwasiaba, me no boss lady. Omo munimu no munimu. Omo munimu, and omo munimu. Omo munimu, diamond, and omo munimu. You and I know, said me. I know all of you. I know you. I know not just say minimum bibia. It's who do kwasa samanka and found mamma so. Abua. What's my bodyguard or mamma left? Me try the cab or them ya day. Betch them. Diamond. Ain't that out na me kunu kebuno. Na me kunedu. What now became an ipanedu? We have fun what's it? We have fun wankasa. We have fun Diamond. Brana be tremo. Me the part 2, me the part 3. Me see episode we. Me ya mama go see 20. Because by the time I will finish with you, no. Okay, background all respect. So because you are nobody. Sa packaging na wa packaging. Na me na bra me nim say packaging. But me play along for you, no.
Me na aba be dim kwasa sama kire me o. Efie be na atim. Da me fa na te. Me bisaw. Ehe fa na wote. Wo bra be na wabo. Ejuma be na woye. Wo fi wate. Woye Gyimifoɔ ba ma me wate. Wo betena obedi matem be di mi kunatem no. Na afo say dey. Wo betena wo ebe di matem di mi betwitwi fam. Wo bra be na wabo. E na ade me betwitwi fam. So uncompleted house now can eye mi kunu botomu sika and what ye see eye ni botomu sika because the uncompleted house na mitima minti obi fie sister uncompleted house na mitima minti obi fie minti obi sika o minti my house eye adom shini ba to sunset sunset ya ma one day na no akodu adia me shawo no won dia me shawo no won so si wa Gyimi kwa si ku mi hu fi eno aba betra na aba be twa pa ade mi be say am nobody they said Sikafri amanoni eba Ghana se wo Europe UK wo Canada oni how bia wo de an se obeko Play Store and App Store na wa download the tap send app no wo download the pre obebusa se wo promo code and once wo abo Adepa TV e de ahyem wo bo shem se pe wo Europe €5 wo US Canada $10 wo UK £5 tap send wo send this kana e free of charge. A betting better mobile money wallet and as a bank account. Tap send rate mu kenkon. Abusiafo Naana Brown ensem ne akwa akotie ede abano nti uba so afa comment fa to comment section efamaye entokwa we egusu a ekoso ewo ho no Naana Brown ebe drop bia na eye diamond apia so ede ne de ababeto so ewo ho sisi ya okan sem eyiyi diamond age edipie ne ma se eye ladies ya o be show mu se eye ne mai nyina enye ne according to eye Naana Brown ewo abusiafo na ensem akoso ewo mafia gang eye group ni mu ni nyina no allegedly eye Naana Brown kire se ni nyina mu no eye kokonse bia ono ate bia no ni nyina free eye diamond apia ho ene be kan nsa emo ono so enya bi edekun against eye sankofo no oba so afa comment fa to share na nkoto afofo no so mumba so bi no mu mehwe ne ekoso ewo social media no eso sanso ena ko TikTok, Twitter, Instagram, Facebook bia eye Adepa TV Miss Kavage wa ha sanso ena shodi wa ha aye de hu komotwetwe ede ebro abusiafo akwawa bia bokode yakoda ma de chi ya yehu se eye nsem bi koso e wo social media no so diamond apia na afi so Naana Brown according to ono na asem o kan say o mafa nanfo no be 30 years enie na onim diamond asi ye pa sanso na diamond no so enim no but onim ono Naana Brown ne sa since ono eye Naana no enim eye diamond na ori odi eye meka so audios awodo e de eba eye amonten so miss what tibia eye we ba na we so aba we ba na we so aba bebi antokwa ne kona no ayedi ede na beka ede afan. Wow, sure you're right about now. Like share. TikTok phone na kokonsa fo amugu TikToker. Mo sisi nkunwa amu betie mo so mechia mo. Se obi adwema ya ne kesene se ne na ekoso a ene na me wa ha say I put it to you say Naana Brown versus ababa awabia ofre no ho so your boss lady onyo na sem ne eba beka tie onye emotionally intelligent ameda me ka say metie I say emotionally no unye stable me kasa metie me ote asem we wa ho ansa na mesha asem me de meka ache woni se hwani pa yiye wenye yi o yije ye bia me na me betena na meka ache se Gyimi dia so agudie me ka wontie ayo se bia ya me ya enye me ya o media so agudie efe se ebia mu be hia oh yes mo ko event we na mo hia na mo bon komo efe ede mu di kokonsa efe ede say ya say bia mu wo as secret nsem bi boma sa time de efe
nanso nyame anya wadom no ankohye obia na no modu na adwi oye mature na okeka nsam na wo pre a obagi wani so media no so nkofo bebre gugu so omo pre omo hu nipa apsa petu pre wawura ha wa pre such nipa e ma na gudi nya ofeda obi ohu nipa opese o kire se ono so wo ye person o belong here. Yes, empty barrels and they make it the most noise in capo and ye dede ankure hunu and ye dede ade wo ho a ade kuro no anya wo na obekasa ade ne nkasa o ade kuro na nkasa ebekasa na ade mi wo sika ade ti na wo sa me ba na me dwa menum sa me wo sika ma ye nsure wo ho ai yay obi wo ho nsuku a woni bio obeyi the bend down boutique what the be jana utmu say yes there's difference between say wo bi na wo ma ade ne nkasa na nyame enum nyam esa da wo so ene obia beje ne chefa wo sa ade wo ye ekoso wo mu na wo je bi ma after this kasa mente hwehwe obi ansam ne kokoko so me de nipa me sha ase abo ne kokko Mami ngege. Mami ngege. Inti ababa wa ya ene waje mu ntokwa ekuma mu inti wo nsuro no ho. Ngege broskoto. Inti ababa wa ya ende wo si kokonsa nipa mienu na edi o. Nipa mienu na edi. Okay bi. Eno no su kan bi. Na mi ankasa mi na mi pa de ti na mi ha me ho ka cha mami ngege se inti wo nsuro no. Cause ngege nim se na ni da ho. Enokre Di oye bia wa shada ni da ho waye din let me tell you engege no I think me monitor ni birthday no engege I don't know so your Pisces see let me tell you one thing sometimes you won crofobia or no ma naturally and a universe no the way I will see ayo mo ni wo baby you might think say eyedro you might think say busumbi malambi but sana universe na yo obia no nshoma sana universe na yo no won't mean challenge no enokre say bia nipa no onu kura one seed na one seed na beji buma e bia sa time wo one seed ni ji bum no e beju ne so no ni 50 pesos na beji bum e beji bum ma wo beji one test so beka say na one seed na academy and so be ke bia wo one seed time na wo one seed na wo di ye dede me once the new atamfo be kolo battery atamfo afa and so ebia engege type of nipa no ho say wodi ni wo baby na say ebia u shade na yesa nyama na she doesn't have to prove much but a junior dear so obos na ade na ehume enti me hu sensam ne koso no mo ye engege ni owusu be mpam say na engege aye papa ne duro na wa taba papa no me sha ade ni di na me say media to me no me hu taba biewom but engege baby a o free but and a kind of instrument or carry no effortlessly because I know what I'm talking about effortlessly and na de ketekete obeye no ade no kwa bo say ye nim guase mpo na bo so na edane favor emano mami pushing gaga asam nto ncha na membra papa bempa so papa bempa ayeye wate media ade ye mani wuo ene se wo do obi na nipa ne ho nsam ebobo bane da ne nimguase na mo amwo ho no mu se eye nimguase nti no let's put a stop to it na mo encourage ade no in the name of we are fighting media ka me nko panka ogusu bempa on ceasefire on kancha kasa bibia betodin woni ne enti ama me kasa ansem wensa entokwa no enya ntoko yeah sure wo ho efri baby kitten anka ntokwa we eyama me ngege na brown ni kunu ene owusu bempa mo ho ntokwa efa ka ho sure entokwa we bedi echire pa entokwa we obie no wonu mo betima ka chen sa asam ni minim ni ti na minim ne nan me da ho obi kan na say me project work minim ni ekọ and minim ni eba I tell you
see me se me ni owusu bempa ho wan hwe ya afi we ebe ya afi bi esan ama no wan he ya ohu the way am the crofo ye ahu the way ya oni agrada nya nsam na ebeji he no won wo se sa baba wa ya omo fe na pe ya mi pese me boni din won wo se ni nsam wo de etwe owusu bempa wure yeah sure ayam na humetse ma papa no and I know say ni nkrofo mutie kwa sa the party omo he omo shepa oh yeah all the head time and what come and say thumbnail no no mo picture de so a omo gbatie papa bempa mesrew minim say the wa ban na e wo so enumunyam na wukuta ni sisi a no midi srew seize fire sure kachre engegani omo kan wo so omuntwa so wo say say baba wa we be kan say Naana Brown followers there na awa o ka say hin na eko o baby eko ko show Instagram omo chichi baba wa we omo chichi ne fala no cre o chi omo chichi apeyi omo chichi papa ni wure papa bempa me je so betie me kasa me de woni say me cover girl me no cry na meka and no na bi mo dwu mo ntia because me I'm not biased. I say it as it is. And my shas yen kan na audio no na discussion no ejina sa afam mienu we so ababa wa no ne na Brown so nanso me chiwa adwene sisu say every baby and a bedroom baby and aba bedu sa maba wa mienu we so na baby na free no engege wom sa so fi de omo fe ni so fi ere ofe o so share space e fe no na say wa betie si ntokwe mo kwa mre bi echu ko chow su bempa adapa o ko fe e fe say oh kaya oh mo me o kaya no me wouldn't know ayo ta she that black the bia wa she dark no wonu wa betie si nto wonu kwa pe de me sa dwon kwa na esa ya ma homete nanso no sie se na me wu twa madapa wo ye me kwa tem se me twa asidi ana wo sami ana e che be twa U10 a me donya me U10 me jintu me show makata we ena me bie we na me show na we kan yes ye ko ntokwa bi o wuso bempa enumunyam na ukuta no manumunyam ni wo ho enye sa se change of government ba papa enkurofo ana otuwo mo no ebi o mo fini se nyama bi anko de we se ko ewo oni omu ntam no change of government ba papa metetew omu di wanyumunyam kakra na wanya no omu di betuchim bi mama o adepa ye mintai nipa ba mintai nipa ne ye enti no that's why me bia me kasa minsam me ka na usho emotion na tire sam na chi a no kura na ewo mu no hu be hu na abeto papa bempa afi bi esan yo twitwa so sure na wan we ya bedu dokono kwa yambra enkrofo mienu omo nsema ba beto ho ne so diamond apia yey tie amesi mi mbodi nso anya ate afa so no cre tie bibi abende wanya de bako see diamond apia anya de adepa me no wasan ewo se Naana Brown say audio na obebo ye no eye ahometi out of enimguase no de bebo and the boy ye ade yeti wo se ye fa adamfo ye won namfofo me namfofo de bia me kasa they are not media people ye ku wait me gina fo so ke kama adwen che no so ke kana adwen a che me bi kwata be hu ye ni yesi baby ni ye chele wo be hu ye ni ye fa plans e no nche se egu adamfo no be hu bibi no wakacho sa dia wu ye jai enti se mpo so wadamfo Naana Brown afom wa edi enie wo ya na atwe ni kunu bem haba eye audio no mo be boye no cre wan ye o eye audio jesisia na ka ne se Naana Brown edi ya baba wa we bia me ha me kitikiti o
Ngwasia ye di good diamond nyina. Ha me Diana on Instagram awoye. And you know one thing I hate about, I so dislike about that lady. Dear no. Oh, Felice. Why ye boss lady. Why ye and over times we are used to ambobra. Yeah. And here for one of yeah. Minimum bia oye sikeni. Na ye da sorry e no aye hie ni. Bible said the original no hweye. No wan hwe ase. Na wan hwe ase. Ebia na brown ni de waje atum so woda form dada. Cause na brown that me I know no. Adepa na brown I know her. But she doesn't know say. Unim no. Me nim no. And na me ka de we wa ha say. Na brown me nim wo. Na me Miss Kabagyo me I don't go about enkofo nsem nya dey. Ehia me. Enya me hwe. Na brown nya me adum nya me ehira no. Okay. As ye kasemprempre mu de. Nya me waye ni yie. Wugitumo. Wanje antumo. Waye ni yie. Cause nipa waje atum. Se na wono no woni bi. Baby na brown si na me nim baby a wote. And na me nim say so tie wo hwe video ya obetai nanum. I can say hey ababa we. Minim no but at the end of the day the day na me gain. But metimi aka say free baby na brown free. Any ne na wo ye. Any baby a wa ba bedru. Nyame aye ni yie. Yanjintum hey. First now we use yam. Na say a child you see Tacha who send ya ye. No correct. Would you to one gian tomorrow? Why upgrade into harnessing? Nami who ye Chrome Wesika for Jackie Apia Yvonne Nelson. Nana McBrown. Opia now should you Yvonne? I will say yes. Baby Henny. Ne soon. Born straight. See, baba wa we sorry a we or the four. Me who won no. In so sorry wotimi nya wan ko twa despite. Wo sorry was man na bra. Is it sama wo keka wo Facebook no. Me twi wa me nti ase. Ase yaudie bi woni mu bitterness. Wujiden. Let us wa down for na woni nam na adwuma na wo edu baby a wo so we say adwuma na ya wo ja wo akome mu. Ya wo nkrofo bi a na wo nam wo ne wo sere wo ani so. Ba na akome mu no o chiri wo. Me do he wo ne wo sere asiase. But if you hear the kind of someone who can watch it and me tie say ye target na brown kunu say or ye jobless or ye kwadwofo, see one of the person sorry no ada. Wine in this era once uncle you be osaya bema osaya asantini obe person was sorry na wada na die na na fofo kra be ye no die na na fofo kra mpo be ka ade bi wo ho no ma ho koso omoma ye mfa ye ni nto fom ye nhwa ade na me de sa baba wa diamond ne die se mafia gang ho nsem na ne ye de ko wo oye bitter nsema wo keka. We see na new followers. Okasa enko baby na ekọ no. Na ekọ ye enko. Ye won krofo bi wo ho ma wo nsuro mo ho. Wa je yo se wo begu nanim ase. Nkofo bi wo ho no mo ni nyame wa apam. Na bia me kasa me se me ni nyame wa apam. Wujintumo me ni nyame wa apam. Enti tama wo wa dwen be ye se wo ba be sore mi so ba begu nanim ase na ada ne beans. Na nyame ane ho. Na ho masanda. Na ya wate shock ba dwen wa wonti ase na wa dwen yo say anka wo sorry abeka na agi wom but na to nsuo enti this is the time I say sa baba wa nimpo hu say na downfo no wo ye danyame ne wa pam she time o mo ka so mo gu ni business afiko na nkrofo order say koso ton nkrofo to wo mi ni mo ka sa wo ton cream wo na fofo mpo nya advert ma oda wo mafia gang fo a woni omo na omo nya advert mpo ma mi uni ma de ba kwa sai meta ne kasa kwa meta Saje we na me kabo se obesu ni kasa
cry me time. What sorry Instagram and I'm bobra and a here for and I'm winning mo share and I'm winning mo share. Then me say my dear to me maka media no so. Say me see hey me dan tabu dem. Maka media no so say me see me ni me ho share. Maka media no so say me mo bra. Me ni share school dem kura me nti ho da. Maka it's me say said that boy catch me say be ya ambo bra in class said on Facebook put on your Facebook for I know so why you your Facebook for and see ni kasa no ye lame mame say what me ka say na brown followers for a Gyimifoɔ san krofo na so na mo so that wo ye video na mo gusu no omo ana ngege ye video nko guso omo ti ha no wetia ha en san krofo na so na gu Instagram en krofo na bi susu gu TikTok iti wo yi wo susu get we ni record we ni good record obia so that enimunya na je enimunya diamond oni enimunya wo media no so yen ka no kure that lady no oni enimunya ntimi ni nti a nti nka wa down for ni na brown asem wo ya ba school didn't behind in poba be your life upa shada be puapua weni kata weni neki kan be gu no so na brother ye man wanya de juma me de betiwu no na wo wie mpa wa pekwan bi so ne owusu bempa akasa so papa we dem sramo na brown ni dem me cut life here me ko sini juma yo chie bi ni ho abufu bi wa shada pretending mpa yesa na behind the scene no woni wa down fee akodidi akwa ye de obeye nso betina media no so hwe de waye media ansa na ntokwa we beko na wiye ye minimum say sa enimunyam ni nkrampo ni girl no woni bi madam ya de bia was 33 years woni 33 or 34 also 48 it see ye nka no crescent mi ni diamond na ho no ma nti diamond person wo kire me say they be watching me na say me china na enti wo dem nhwe ye face do ye bisa say me na me ya akola na wo no na ya akola na me na me ye peni na wo na ye peni ye check ni also oni ni dia bro go problem so 48 years na so omo dia bro na nya neba 48 years na so omo dia bro no ache so mo share 30 years ni dia na so omo dia bro ni ye ho no ache I will share all of our comments ever to now. Miss Answer Mako a tap send for adverts no as no. You see our Coban is Ansama a Naana Brown, a can say no cry, or no agro pain, an anti pain, say no credit and your mafia game no measure we. See, let me tell you what it's a bit me what's na hasi. And you be telling me, hey, and one point I'm finding is fat home. It be a Susie. And a Susie no. And a Susan no. I tell you, me tie na me jeje ho a wo mi suro. Yeah, sure. Me ka no kre. Wo nipa na wo yesa no. Mi suro wo makume mu papa. Kana me mfa ma no nka ncho ba mi suro. Sure. Cause edie na wo kasa. Wo kana ya te se. Ana wo kana te se agro. Ensume wunu na asane ne yetala misuro me catchro enti no at the end of the day say fear shots na ga me won so post bibi mpo on the page I was say oba o akomapa or can say in a relationship but me say yakasa ko a enti at the end of the day me mu say fear even po kra me wonu say even Chesi Boache, omo to omo hofo da. We tu no hofo. Wedding day no tu no hofo. Ne mano ye bro to ne banedi name Christian. Na me say ene anu mpokra. Me ye sure say Chesi Boache tu no hofo. Cause girl we oya beta. See, when we nan say ya sa baba we e fe ne Sally incense. Won see e beta ya say oya beta. Yeah. And that is what obieka. Ye betani ye kasa enye se ye kasa cause ye tiny pano. Sure. The difference between wo a wuti fie ene me a me sie ni se me camera si me so ene ye kasa ana me ebeko media no so wo if you might end up just commenting keke ento no wo kasa ye hu me kasa ye be hu but the ekoso bia yeso ye nipa ye hu the ekoso
It's your case we are better. You have to sit down and analyze nyama. Si same me dey akoso mi show say enfia omo bampo na oba na obesre diamond ye mfi akura mafia ga omo boa. Omo kumem no wonim say. Omo kumem and they are trapping you. There are certain traps for you. It's a no adwen nya we say obi e ka wo ye beta o woni suban o woni suban na e kire wo nsam beto ho no ma na wa adwen ayo say people who accept you the way I want to say wo ye ni papa obi accept sa o ma gia tum say wo nya na wo mena na nya nso ye but that's it obviously for tap send it to ko bia wo Europe Canada US so send this car e dia bagana wo dey family account and as a bank account but one dey no Play Store and App Store na download tap send app on what download you be so promo code and na so about the party TV e dey show about the party TV show bia wo Europe you bet €5 so Canada na say US so bet $10 UK £5 because no use tap send app on fedu juma na e ho no mo e fa e maye diamond appear and after na brown in semana ni so ye twetwe mo enkomo e wa Shadi. Yes, dear. Maybe I walk out there. And somebody there, a bit apostle, Naana Brown, and I feel so a diamond appear and talk about your social media. So we'll see where you're part 1, part 2, Beba. About call will see a part 20. Nina ever call Ediama a diamond appear. And then I can edit a farm. Medase, my main favorite days, and I'm in church for a shame. Baby Bia will be a TikTok for will be a shame, and Mishamo. Say. Enke na me bama ye kan say Naana Brown but me se kan be twa half because o use word bi eno na ase asan ye me yakakwa as also eye diamond appear no onim no se eyampa 30 years na omuni omo ye pa ene na nim yes me kra de na me hu ne nche nti se eye 30 years adepa edie ne beba Dear pan a beba, na bunimo be because even 10 years when easy. Na another 10 years we become home. Na acquire poly 30 years. Sa asam na wo kan ye no kware dia afedie ne bae. Esimu sen. Eba ne sen. And after 30 years nyonko. Good relationship just say niama mukum aduane mu didi pe mu ye we na say onim no kra before obe ware ni kun Santiago e ba ne sen e na fe mo horo mo ntoma gufi e wa bonten ene ye hwe ntoko a wo mo ko yenyi Naana Brown yenyi Diamond ye kan ne ye papa ya de nyina Reverend Profo we mi ensa de na ekoso e de pa na ekoso se bibi koso ana mo ko be ma ho eye bema ho no mokun anase ye dien edie pa na wom da bia sa mafia gang edie no moje edie na wom entimi de omunya sa ne ma na me wo part 1 me wo part 2 menua de wo ho no mo mehoro so mo pese mo mehoro mo ntoma gufi o mo fam yes wo munya ise de me da me de wo me de ekoso na me tan both Naana Brown Diamond whatever na eye me tan wo mo fam egu abonten because mu hunyansa empenifo asabe mu ba bi efujon na mu hunyansa ma wawu mu ba wo grandchildren ne grandson na se mu begimi mu abonte a ewe enwoye diamond media no pode oyo ba nye den a obewo se da bi ode nkrofo enkola fake ebegu abonte se ne ma se dia na eka no ono no se media ye nim enti wo mu nyansa ne ma no because adepa eye nkola ne ma sa ne ma we o mu ye eye ubekom na ye sabe eye koten mesu ubekom na ye bula katu ubekom na ye sika ubekom na obiato we am we ena ebia we anya bi ena we mesu ubekom me dem koten nyara na me koten so de yira nko ho side me bula katu me bula katu yira nko ho side dabi ayira kra behu me ayira kra me fifi makohu na me hu so a me hwe yes me bula katu enkodi ho ade mpa na ekoso enti so mo begu mu animu ase we are ready hey ye betie ye te hanso say ye beka because ye djuma no because some hu nyansa da bia me kasa ade pa ye won krofo bi ho a woni wo nam a
enye niema papa no expect free wo nchen yo de de bi obehwani say na waba me say me boy eja me pa e say niema nkoye wo ma me wan cedi mfa nkota aduane ndi na nakoma mu no na ye ne de enti se mu hunyansa na mu nsua nyansa se mu bejai sa niema na na we si say me wo audio me de beba out audio no de ba out in the be last for how long wait on product we say who product in ye we say into we expect some performance to product adepa eye selfishness eye hypocrite eye to say me hu eye ni bra ni water hu me nim nti a aya sometimes ni nyira nkwamra nyira adepa media no so mema sen no ho so omoko mema sen ni nyira eye meya na sometimes me mbremu ye yo mo show hwe bema din ya a 3-letter words, right? A man is Satan. I have pet. Aden a ma aden. And a debia career ya and ya the papa. A madian pan the boy yen. A ma ya pre-aquajet. A yadian pan a coso. It is a Naana brown. Media nyamia dom. Neka baby a wukono. Nyamia you wadom. And yama bubo. And ya ka obiwa said the nipa boon in kwasi adiano and ya kadia shen yamia munyam. It's in kawu how say. Ya won sembi wo ha ya so so. Adepa ya won krofo bi wo ha wo mo kasa sasa wo beka bio. Ayesa na mama dem bia I will still may admire this lady as my God in my life. Because Nana be ni ho hey wo de ka wana mekasa so bekasa nso awode ni shoulder na bekasa or the ni shoulder na bekasa nso obe act that is it and no ne friend no say wontimi inspire amenchro if you cannot beat them you will join Nana it is Naana Brown again pa na obia na sesa wo ba out so wherever you it will have me audio we yes akwa nkofo ben wo muso be suro so are you ready? You are ready for what? You are ready for what? Hey, sabe, you can say, diamond member no, but Naana Brown. Media no so wo ho. Adepa ye won sembi wo wa nyani nyina na esa wo de ba out o. Me betimi ni we dia grow all right. Ntoko betimi esi. What you say? But e bia ye ko a me won sembi wo ho a me ntimi fa ma out. What you say? Enti mayehu se wo no wo ye mature because ye won krofo bo ma dwemu ha. Mayehu se wo de anya wo ma ha wo so to say wo ku you know enema koso because obi nya ya enka wote bia no nko se ho and wanya Diamond sorry a we dwan nanum agyaagya wo alu pray wo say nso ne ote anote rig na ehya no da bia na ya no a eno a ye hu sesaye wo sesa me de mem de ho de me nhwem inti sawu ye won krofo bo ho na se wo mo be chew na mo nso ono mo ba ye pa ese wala nka wo Diamond ene Naana Brown enye na metumani aka me yiwu Naana Brown inti ekosi mo sen eyobia na beye wa esa wo ba out eyobia na esa wo beye wa esa wo su twi camera si nanim for what wonu ma wo kwa lo eyobia na esa ye wa esa wo so ba bonti o ade pasenta yentu ya no America ne kakra because sebi nsemi wo na wo timi kokro bi ntimi nkoma atabo ha mani panka he de abeka bia ma yenka Naana Brown anya wo oku anya wo ma ye won nsemi wo ha ebekwa na kogu anim as because anya da bia meka say adepa no one is perfect in life me wo ho me won enso wo me ho me wo ho me won niam bia ma ya adepa se metenase a me so ade we de minyan anka manye ebi wo ho Naana Brown ebi wo ho Diamond ebi wo ho anya the way amunyina mu kasa wedi ago for 30 years no obani mu niam bia ye dirty sanso no uso benim niam bia ye dirty eti wo forget it adepa there is no way forget it anupo de kasa adepa meme se ye kasa obi ani ho ye kronkron obi ani ho ye kronkron what you say ye kasa so kasa Naana Brown be kasa na obi wo bua meme se ho me to me challenge so wo bua onya kasa wonya de we a wo ka no na for now no ombra ne wase so be twitwa sa audio ni ayi ode ba out ama ye hu se na adwemu do asen ye kan say mo kan say Diamond what you say o say Diamond ne kan your friend edi na ha no edi na wo je
What you say? It's a be a diamond no one nyina jealous. Oba ofie say dia wo kasa oba ofie no tua because diamond as say hey na fie na ne de won hu diamond fie enti wonim as diamond no be come say woni hwie o because wo bibi a yen me share yi oni woman ya yi otonia ma cha wiase nyina yi woni ni issue okofa boat na hu say big boss pa. Hey, as a big boss pa. Oh. Boss lady. Nanka boss lady ba abuzege. Na esa wo de memma so. Na esa wo de toto so. Na esa wo de mu say. No, when me ade. Jiwa go na we. Labolo jiwa go. Esiva. Osa wo Benz wo Venza. Benz S class. Diamond agro wo nani so. Agro wo diamond ani so. Hwe me hu se media fo ni bebre ye o ma no kasa. Ne se yen kra ye ti ha sabe. Adepa se wo te ho na bo hu afbonfia. Efiti na ekọ. Sorry. Sisa. Because bia na wo kra wo mfa so se wo mo from ho celebrate o mo de na mo no. Na bia na wo de wo bre na wo nya. Adepa wo nkoda ho. Wo nkoye 360. Wo nkoye wine glass. Wo nkoye ye friend is anaconda. Wo nkoye some niema bia emboa. What you say? Ba wo de bia na wo bre na wo nya. Wo nya sankrofo no. Sewara. Oh yes. Because wo shena na brand sama woka. Wo say Dina Madam for Diamond. Usha Diamond. Say dia Diamond. Can say Nana Brown can say otina play man no son ho. Wa sha wo for pressure ma wa. Eye jimie. Wo tina play mu na wo sesan ho na wo ho na wa to agum. Wo say wajimi. Say wo mu sa so ye sa dia na eye jimie. E dia mpa na ye je. Na wo beto pressure mame wo to ma wo ho wo to ama me mekoso ahye me kwala pass me adepa enti wo na wo sorry a wo fake no me na mfa so be na wo so na wo be ye me na ma jeje so mpo e fe chen ni de adepa wo me ye wo kasa bi ho bi ye wa emeso so ye won krofo bi ho a e wo media ne so a na bra e me jase wa ma diamond eye me ya o because en kan me be sia ma diamond papa sa wa no kan de asset abubu me iti na ye baba be yo so ya mo bra o one baba em say ma mo bra diamond I am ready for that lady wait diamond ma ye ready over ya me na ma be jo so for what me no dey na ye pray me say so I ready na me say ma ye ready na me be so ye won krofo bi ho a me so and na me say na bro ye me ya say wo so ne so na bro ge so ma diamond hu say we jimi me wo so wagu ani ma so be go akosi bodyguard di ni na wo kam I know dey ye kasa adepa so bi ne wo ko a wo try so be kasa fi wo me say ntokwa ni formula but say wo so chennis no ko ye ni kunu ne e wo so no so man na wo kunu be makwan so bi ye ukunu adepa madam wo si wo be makwan so bi ye ukunu me makwan so bi ye mi ku a wo na brown na wo na brown say wo sisi enu de na wo je e de pa na wo na brown wo je ana ne ameka no what say ani gwase ne dos nya me bu ha no wa twa so ana me boa because wo na meka say miss de na meka tu be bo me ana bo but the American is omunya nkwase de na omoye no enti na brown so oh so for what na wo na brown chapa so no onyobi na brown onyobi me twa no wa se eye shodi ka se o twa so a o se enigwase ne bi ka ne ku onko no sa ensemo ye ekoso no eye Nana Brown make statement he say eye dirty words eye diamond no e dia ma no se onye se on na ye mo ye konkonsa oye Zion oye we se juma na ono o kale nyina hu se o ka se ejuma oye nyina oye ba se juma na dia ma diamond apia we use no ya odie kasa de bia me kasa me wo ho yi me be ma me ne ho ne ma me ni ho me na me wo ho o be ka be ma me no o je ye me ma ye man ye nye ye hu fu cause you don't expect say
wo be ye mi kunu na mi kunu na me si wo na me hwe se mi kunu mom na emmesoso. Oh no. How about? Like who the heck do you think you are? And no dear, I will give a hoot to your nonsense. And to the Naana Brown, Eddie ye can say diamond, me fosso. Omu yema, omu fine yem. Iwe ye mi kunu. Abraboye bona usu ko pebie. And then remember why ye di. If your boyfriend ko easy. And then them intrudie, hit and run. Woo himself off a bear serious. Woo be one the way sim. Nasa one when your bear man, dear TBI and you couldn't wash an kawa or any woman or recognize what you bushim one you know. Eh, you baby and Cassis Cassa now. Yan Cassa Japadia bear now. Your Cassa who couldn't wear him or ma wear him. A bedroom baby no, sa question. And now who was can say woo? Yeah, you can't. No one ma. Yeah, reality check what I say. It is all cast a diamond, a man I am cruel to Juma no way now for. A do baby, I would do be genuinely. Now, Kumano. Me, they make us say, I dear me training send me pro be a set. Na Jimmy training panel. I hate it. Na me nims a nipana same room. Me do her. Any a winnie minie. Any may be a trow. But then again, at the moment, I me fight my madam for no me madam for me who's away near U-turner. Who say will U-turn now was away channel. Or U-turner when they see ye. My family one general was also. Whoa, a choir me far so I me come out or nip on the side. That's the same thing I was to make you Juma. Tiawa. And to send Naana Brown. So the can say, Anka or Jidiano, eh? Me dear me phone so show it away. Meaning say show dinner kwa can you could another boy. Hey! No, look now. Me say, obesa on pentoa. Wo ko she pepper spray. Now was so one say we Jesus wa fa Bible. We kuntu what the Bible a share for me punitu owiem. Wa dan no evangelist. Enti one o say na Naana Brown wo jeda. Naana Brown ko defend your husband. Adepa, are you telling me so we boy? Now wa downful. Oba, wo nim no. Obe didi wo fie. Let's forget about it. Diamond so no you the four was so more being who fears who shall not still be fear. Woo call ba fear, but who call mu fear? Say who call you fear, no one call you fear, different. Yeah. You get up. Who call here in fear? Ain't no here in fear, then you are done, papa. Who call the animal or dead? Hey, Mumu did ultimate answer on about 3 a.m. Okay. Baby, or call shop will be not going and say, oh, 15 CDs. Aye. Naana Brown so be defending, no. But him say a diamond on net because now of course say a diamond. No, when you nachi, no would defend. I had down 4 per 1 some of a sama. Into the end of the day, no, some no way diagram. Ma fum, Nana no what cheer to so I wafum pa. Must you come out? No offend you kunu, ambabra, and I lazy. And a D see abrabo at some point in abrabo near Matimia Basa. What wouldn't you be shaped from that? And I saw that obey a cabin 70 dear wall, and in the window, no better to one. Now, so I bet from Crawford, Mombra, I'm Bobra, I wanna be D&D, and here for, and I'm me, oh, doing so, Miana. Now, so then one year was saying. Ade achina hu se usunsu da ho ne wa ne wo se ubesi de wa kwose body nim ade achina hu se ye 2 amena 6 feet ubesi de wa kwose body nim girl no ahom maso wona afanti me die omedi agropen omo betimi hia no wa hwehwe na suma mepe aden omo yema supportive violence violence headquarters nti wo me ba o se wa wo hwe Naana Brown diamond apia ba Naana Brown ko babo diamond. What are you talking about? Naana Brown chipokia onu okunpo kwa obewini onim so obewini case me so belusi so onim so belusi oh sa no dia wo hwe nipa na wona le wo ko bia to nchen Naana Brown wo be diamond kasa no nkobo na fa tu ntwa ababa put diamond hands down Munga na munya isa kwa na mudi no. Enya no.
Enye didi atam shapicha ofi abafi chan wonsa kwa wanu kwa na wonsa aba Good. Nke ye. So wo shia. Hey, Diamond, shia me so park at this so. This time. No ma fresh the na bloggers. Mumre honom. Ni ye kwete se de osu bempa obi too much man na oduru honom na. Obi kote. Radio station. No throw challenge no. Ose bra. Bra me wa ha chawo. It's me Nana Brown. Said show the say nkubie ma me. And me catch you say next life I will be so no. And kasoba no be ma punches. Oba Nana Brown tie. Oh ne ka be ba. E bia Diamond. Wo si wo ko school wa ha. Diamond wo so we area wo ba. Wo so ware on this so and so. Wo si wo fie wa ha. No ba ma punchline wo wi say hey Diamond. Me ni time ya de kasa. Diamond share me one park. Bugli na Abu Park. Ana honom kakra no airport honom no. Share me was a she park. Opongro park. Yeah. One park e be omu nyina. Na who say Ashamodi so share na videos ni ade on Insta story ni ade. Sister. I dey say you betu na every. Omo che no so tie die ju no. So betu na free asase no kon so kwan po a. The Ashamodi that I know no. Onimu se ono so nyame vindicate no. Cause ono so asase fo nyina ahema. Na wakoto asase na ye dia wonani. Na o se wabu me sister se me mbu wo. Macho sister se me nche wo. Ana afi de wa danfo uchocho mu ncho. Expose wa. Mi kura nka me she. And the other one is said, Nana Brand, the other come say, Via Diamond, I shall see can odi. Mama. Na what say Tracy Boache kura ba no. Inshira na mi no, ana party, a birthday party. Omo de ma Diamond no yeah, event organizer. O si sika no so no odi fa. I was so Na say Diamond ne there. Oh problem o. Package. Obasana no comment about Frisky TV. I say exactly. Konko ana there ya right afa ho. Adriana Kwenu was say my ladies are here. Piao. Yeah, that's the baby I do message every year. Yeah, there will be a source so near bread. No share your live on YouTube no so. My name is Papa Girl na first show din dem come to way edit and bro. Your producers on Woyɛ Chidom. Joshua and our first so too. Me I am Miss Ama at the Piper Sanso Eshia. Our TV and so Yakra.